tebajja na mpapula tuzirina. Ab'ubwigo mbekira umuhanda mu Rwampara abaturani betongoita urabwa mu motoka urabwa mu amamashini urabwa mu amatungo urabwa mu buri kimwe. Ankore Farmers and Traders Sacco bakwatiriho Nshwere Health Center ya Kashatu muri Kirubura. Tutakarebere eyatkorera iki ntabwo cyankore Sacco Ankore Farmers and Traders Sacco Limited utukisima mununga. Emito y'amakuru yabane kushyibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereche cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe Sacco ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Agacencwire ombwejere abakwasibwa kurebuza ebuze bya senior ya kana okuruga omukitongore echa Uganda National Examinations Board abwambara city bayacira ebuzo ebya senior ya kana birikuza kutandika okorwa izoba eryanyencakare omurimbara ebuze ebi nibuza korwa omusenters rukikasha tunamushanju kandi bakuru bamashomero bashabwa okuratira amateka ga UNEB. Abanyamyuga ombyo bwegese bayakire ebuzo ebi omumajingo gashahibiriza akasheshe ombyo kwerinda byamana. Nkyansaba abayizi mwena abali eyo mwetegeke bulungi temupapa mujje mukole ebibuuzo. Nsaba abazadde bayamba abaana baabwe babawe ebyokukozesa byonna etuli beteefuteefu. Sente azizaffe nyingi kati nga wano Mbala City Tina Center eza Olevo UCE 37. Okubuzibwa kwabeji ba senior kana nukuja kutandika nyencakare n'ikibuzo cya geography omukasheshe nabwanyuma bakole biology practical omwabazyo. Basebo ne banyabo abazadde baffe special abaana baffe abadde abave waka ebibuzo byaffe bitandika essaawa 3 baba bamaze okuyingira. Naye okusinziira ku mateeka agafuga ebibuuzo edakiika 3 balina okubanga bayingidde. Kiba kitegeeza ssaawa 2 abayizi baffe bani badde batuuse ku masomero. Twalika omugamwe amashomero kandi oku abayo bateereza ebiteekateeko byabo. As St. Marcus Kaboy, we are getting ready and prepared to seat our candidates for the year 2025. We have a total of 55 candidates. Kutuhereza buri kimwe kitwetaaga abashomesa tubine nansaruwo abateeki sekuritare basa administration basize kutuhereza aba facilitators bo kumara twine kutina kona ngumanya biki nebya UNEB konka ntumanya ngundiza kukikora. Always pray, for we believe prayer is the key to success, and with God everything is possible. So I would like to encourage you to continue praying and love the God. I so encourage you that all that is going to be said is all that you know. And we also thank our parents for guiding and supporting us in every activity they have done, and hope that our parents shall be proud of us next year. Abana b'ekyakana tubahereze buri kimwe ekiri kwetaagisa konka tugumiza mutushaba abaziire okuguma mutushabira twenkabeegi b'itendero na muno ab'ekibiina kyakana twetegwire ahizobe lyancakare kukora ebigezo byaitu abokuba batisha bakozire omurimo gwabo nitwenkabeegi twateekamu amaani twareba ngu izobe lyancakare lyine kutandika gye. Nk'omuntu nyetegwire ndikushoma past papers zo batwire nkeza mocks ndikushoma notes zibatwire kandi abaziire nimbashaba wabo takahire mwana wawe byo kweza nka calculators obucumu set bumuhereze kugira ngo nyencakara takategateganiso. Abwa TV West ndisenyomo Gideon. Senyomo Gideon webere abatura okurwa mu cyare cya Kabura omurumwizi Kabura Town Council mu Rwampara District nibetomboyetera omugiga oyombekere kisika cy'icunduro ry'amashita umuhanda gwabo ogwo bari kugira ngo bakagwekorera ba prida bari kwegitira mu kibine cya Legal Aid Project bahereze kutaho mu nshongezi.
Okusima kw'abeeka y'omugenzi Tadeo Kurragire kutandikira n'ekitambo kya misa ekimbirwe vikagena w'itwaro lya Mbarara Reverend Father Severino Sundugwa oshabira abikiriza obutebaganisa muhabwa eby'obutegeki. Ebikozerwe bikorirwa abanyarwanda bona ebirukorwa ntabwo icyo reka tubitekamu kuza kutubaganisamu kuza kutujwanze kutuzabuza twena turi abanyarwanda twatagise hamwe gavumenti yabanekore nguto tekuza kutara ngo nguto zirangwe. Abatura bekyareki nagira ngo baketemera umuhanda ogu batamwa amani gabo wayema yo kumanya ngo baza kutunga town council bitu ngo nikibatangaza omugega kwija kakana yombe korusika rw'icunduro y'amashita atine ekyabeburizo ate kutejo abantu binjo bene barabamo abakuzo mu katara bente babene batura hariho urutoke ayine motoka ayine urutoke ifoko nawe bene avuga motoka aza kwakira ibitoki ati umupayasi kayizire ati yayenda kwitora Jenesta Kabwizi owagurizo mugigo gwitaka aho umuhanda oguri nagira ngo bayima yo kuombeka ishinduro ry'amashita abagumiza muna mutahiro mu itakari akakoma no wanje bona kahatwara niwe narafu karaba umuhanda gutari bambo wanje muco kinda kirandeganisa cyo kintete kingecho ni utari hebintu Jenesta ho nagira ngo ko yagerezaho kugamba n'umugigogu ahanshongeje matu yagatama biti umugiga kanjira ati ndenda gukora urusika namujira nti urusika uraza ku rukoro wawe konko wanje utaha kwataho mushiza nibwo yagumizemo ari tukagira hentaro enyombo zingi nyinshi kuyomba mushiza yombeka akabagina abakozi bo washangaga barandekera amabari oguhona akagezaho ko yamusabami nabo tubamuhwera ngo kwari kushobora RDC yanjira gatinyesa kalenda atundaza ku marisale atundaza kuterera atake kunagarukire atoritenda ganza na square kunagarukire gundi murundi yanjira tindiho ndenda kuza president enda kuza kwehandikisa nategereza hatobwe oge RDC oganjiraso wo mushija bayo ayombeka ibintu biri kutambura hati yebuza RDC wo gwarenda kunyamba ki omushija kwa mwemerize wo nke sandemwe akagumiza amakombeka hati nyiwo nkoreki kutwarebire byazo mugiye munonga tabyetegereza twayambisa na offices z'ayiguru twazo wa RDC twayambiwe nawe RDC yekanano ngo kutugira ati namu stoppinga yayemera ko ngataramu stoppingira akagumiza munagira kandi RDC yatukurumisinga kwisha hasini talizire abatuano bagira ngo beyashirira abo kuba ari kugamba no mugiga ayongera kubatinisiriza kwa ishasharinga mu yashanga wanje yanyanguye nanto mu miliyoni igana ndarefwi ena mati miliyoni igana zo kuzintamu tozaro kugura gundi mwanya kombe ko katureke rukuto ati utanzanira mwe byao natintine tona no kutumanyira matuma barabia mugambe yaryo mugiga ntotinese wayama yo kuri nshongezi abishitongore cyaba Prida ecyarigo aid project baraganise kwera baturaba okutunga buringaniza ngo bishatu mutwane ngahe poti banga tutamweto mu office to yaje twamutera amasomo takwata amasomo wayigereza wanje takije so yatakwijayo reka tumye ku someone story yatarije tugambira no mugiga payas turiyakira oba batuye bari kwetumbutira hasumu kandi ibintu byatugambiri kura rero orugudo akata unikanseje ine yayo kutoka bagira tawuni akubegesha genesta wetu ni capacity yo kuntabariza mu nyinyi birugudo ngo na family yeyi cancellation kandi intabari rero nyunka to kajana na tawuni council yecha ataka kugira ngo nimbiro muhanda na nyimbi burabuhuriza imyeti no warishe kunyemereza wakwanye ni manyumwanya no gwanje akwanye papa ibihandiko byanje rugamba mwanya byora nkozereki evidence zanje za sightings n'iki nko ganda biragiye aha wa TV West Susan Chasim
Webare Susan Charsima Ankore Farmers and Traders Sacco bakwatireho nshwere here center ya kashatu mu rushere Kiruhura district n'ekitanda cy'abakazi kuzariraho nibakorebe ubwo ari kwetebekanisiza okwijuka emyaka 25 eyibaheza umbuhereza ubwabikoguze. Ankore Farmers and Traders Sacco bakwatireho nshwere Health Center 3 n'ekitanda cy'abakazi cyo kuzariraho omuri Kiruhura district. Eki bachikozere nkomuringo go kusima abantu ba rushere na Kiruhura yona abari kubika nabo kandi bakeguza sente na sakweji abwitaji lya Kiruhura. Manya cooperatives muzebeberwa 7 principles abantu akwatazigarikire muzo konka eki kimwakora erizo. It is in fulfillment of the 7th principle which is concern for the community. Twabaretera ekitanda eki haba okumanya ngu nikikwata aha by'amagara buri omuntu naija kwija naazariraho kandi naitwe nk'okutwabasa kukora ekyo twine amasiko mahango munonga ngu n'omukucelebratinga emyaka yitu 25 ekyo nakyo nikizagumizamu nikitwesimisa kandi nimwe nikibesimisa. Ndiagwe Dennis orukukurirwa rwa nshwere Health Center 3 nagira ngo Ankore Farmers and Traders Sacco bakolire n'ekyo mutano cyo kubanza theme ya government Ministry of Health tuliyaha a healthy and productive population. Mbwenu Ankore Farmers Sacco bonkabo side ya ba benefiting abafana ba members abakusavinga nabo abarukubika nabo bakebiza sente bakishasha kongo umuntu uza kubona sente zo kubika nateka kuba healthy. So nintegatega ngo cyurizo ninjire horogikare bashara mu kutureza mugambo mu byamagara nisima farmers Ankore Farmers ukutereze bintu birungi nkebi twabasanga batasabo ndi batereza na pampa z'abana ayumwiha omukambara hango amahegona yongera yumwiha. Omukoro gwicirwa abebembezi ba Kiruhura district batari bamwe na bamwe kandi basimire Ankore Farmers and Traders Sacco abwo mugando gubahirirwa reri tutakarebere eyatkorere keki ntabwo cyankore Sacco Ankore Farmers and Traders Sacco Limited ntukisima munonga awo kutekatekaho mwebare kumanwija mukabika na banki yitu mwebare kumanwija mukatwara loan mukakurakurana imyanya yanyu kandi no kuzamu kubahiga kuzamu mwija tukabingo bworo abo kubeje cyo cyukuru 2017-2025 Ankore Farmers and Traders Sacco nibija kubana bajaguze emyaka 25 mu bihereza bwabikoguze kandi bina amataji 17 omubyanga bya toro Ankore Kigezi hamwe na Buganda gasha kwa Christopher ahimbisibwe mwebare munonga tugumizamo n'amakoro abasiramu muri Shema behanangirizibwe okwetantara ebigambo nebikorwa by'entaro ebyo kubasa kuretaho emicenjano na munonga ombwiro bw'akaruru obuturumu nkihanga joininga ebi bigamirwe Sheikh Twahir Senkomi orumukuru w'itware rya Kashozi omuri Shema orashome ombare hejo uza kureba na kotinga munonga kitabiki nicyo kirimo emyoga yawe uko kuza gukora uko kuza kutambuza emirimo egin constitution ya Supreme Council. Abasiramu n'abantu unojya ngo abasiramu bakaba batakunywa amahoro bakamba jango baba basinze no muntu nchakaro kugamba nawe kigambo mukashesha kagambe kinyi so noztekwa kwikiriza uyibembera abantu wabo abo kubana bo ruhanga yakwereza kandi uvunanze abantu bo yakwereza ati tungire message yo bururu abasiramu nimbasaba muba abantu barungi obutitana ubururu obu mu butware nko kuwakuba oli umupira ukazana umupira bakagusinga temukwiya mu mparana okwiyaho nimukoragana murebukangu mwakoragana je niwe nyensia orabe wasingwa nincha karora garuko koreki oyisimbe kandi ogaruko koreki esingi nabwekyo mutakarwana umbururu ati wa mwanya hiwaza iwerebe kangwe oyine empinda hinduke iwata ati nyenda kumanyisa sebo ombito birya ha muzikiti kine cyo ine mu mukono neki to ine cyo ine
uriyo mukuru uriyo chairman witwaro musya ati weka chairman witware reba watandakana ki watahoki icyo cyo wataho ngiza kwihe cyo wagamba Sheikh Senko Mitwahir ashabira abasiramu kuzomo gukora kibahwera kutungura ubusiramu hamwe n'amakaga abasiramu nimbagambira gukora bahere abana babo barere kuza umatatu barebwe ngo bakora giye munonga batungura ihanga abo kuba ihangeri niriendo kusoma umuntu yaba atasomire to kubasa kuba kutwara guteka kuba abantu burungi mu ihanga umugandi abasiramu ku rw'umu district ya Ntungamo abembira k'umuhembezo w'abasiramu Sheikh Sware Kashangirwe bashabire government kuba yambo kutunga uburinganiza bakatunga itaka ryabo iriyo muri Ntungamo hamwe n'irya Cyafuro muri Kajara babagambira mu ruterano rutebekanasiwe n'ikigenderwa cyo kushaba amataka gabagara y'imicenjano twihahitaka rya NFA iryashangirweho imyaka yira tukabo umuzungu haza nkaga na mushanju akabaro yabatunga ownership waputuku obusrango kukweza kitinisa Constitution ya Republic of Uganda n'ubuyebezi wa His Excellency Madam RDC umujyenyo mukore kibekiryo muri yeki kutwasitamira NFA twatesa nayo batuganira ngo muza kuri ibintu ibi icyo kubanza muza kuturahitaka aho muringo gwarizi icya kabiri muja kubana mu bushuru abasamba yanga bajya muno turaha president akaruru nibwo bushuru bwitu tugaruke tuhangarira aha arwo twezo bushuru tugaruke tuzero bushuru mu government yakwebembera aba borechero kwatwaho abo kwetwa bazahambuki buri musiramu otambula abane bondi bwabasi mutujju abera yagala kulya mu nsirukwe bwabatalide mu nsirukwe abera yalwanidde omuzikiti obate yalwanidde muzikiti yalwanidde ettaka ly'omuzikiti naye bonna poliisi yaffe ne ya Uganda nsaba kujebaza yo temanyi yo musiramu mutuufu ebbanga lyeyamala oluvannyuma nga jjera otafiire tannaba kuyingira mu nsonga eno era abasiramu bano ndaba bonna olaba bonna balinga batannasaala mweffe tunakola nnyo nga tetunnasaala era bo balaba Allahu akbar assalamu alaikum bonna balimu ennaku balimu amaradisi wano woze bano beetaaga okuyamba gasha kwa Sheikh Abdul Latif hamwe na Arwaswa mwebare abanyamakuru betwaza kumuraho netugaruka mukashonshoreke ko buhangwa n'ebyijukizo nitureba hamgenzo yo kwinjira no kwaruka bwenu akibana gaja orareje magenda owabandi Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool
pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa Omurimbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurwo mu rwanya mahembe sako ekirubaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkidaje rukuru erukushanga mu rubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 kinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo businzi. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Bunyaruguru development sako yakuretera ishitereke nyamurunji ahiburi wamwarije kwangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirako mugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 2 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati nebindi binji nibaharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menji n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent landing
grounds guides and aircraft cleaners okwehandisa n'okwabusha aha mirimo yoona aha mataagi gabo goona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Zamo n'amakuru omukashonshereke k'eby'obuhangwa n'ebyijisyo erizoba tuza kureba aha migenzo eyo kwinjira hamwe no kwaruka. TV West etayiro mukekoro Evelyn Kasyomezo okurugo mu cyare cya Ntungamo yo kubanza omugomboro ya Rugarama omuri Shema district atiyo nukwe atebeza katiyo n'akahindo aha migenzo yo kwinjira hamwe no kwaruka. Emigenzo yo kwinjira no kwaruka okuyabire tandikire tukwere bwa hati byinshi bihindukire ebindi byafunguka ahize bayo kwinjira mushiki ebintu by'abakwe babiri bakora bacibuna kubucika bagambira barya bo kushwerayo umuje muri leta marwa go kwitorhuturo twenda kubahinjira barya abashwezi bagire nshobwina z'amarwa bazokora bazakurya bakushwera bacizisyaho hatabo wishe bamanya ngo bye nibatahamu batemera toci hata bahanuka bacanuka itoci byabo bisya babitondora banyuka hato bye nibutahamu hato nabo bari bajaba bagambira ngo tunukire muje muze kwenda umukazi wanyu hati kuri aba bashija babashweze hati bararka bakwe bararka basigaze bararka empangare bararka bashija bahamya abo kuza yo kutagurwa manyu bujeni butaha bitimwe abishya bahati hino rukumanya kurura kacere bweno acibana raja orareje nagenda owabandi no bwina ogenda nogwa no buraza ogumshija mutoze yiye de nabo bari bamgaruka mu bishenga zingwe iroko gendo mwichuwito shwegwe mbwino nko yabira ratyo obwira ukabota basa kuhinjirwa utarizere kaceri bwanyuma y'abazire bo mishiki kwinjira mahara wabo bakaba bamwekorera hakigagara ekibabire baruko muberere bacho bamarasha amabega mpako w'umushija we ubwo abanyabuzaye n'abanyaruganda bari gutera ingoma n'indinjiri icyo kigangara bakaba batamutunyanse batamumucika bambyamyamo bamushweke imihingire bamuhingiza hatabakwe baheka bamutamabega bamutwara bamukori batamabega bana babiro mugamba gumwe babiro nuko imigamba ikitiyo kucino kucumwe tebitebena bwenu abasigazi bana babambo baheka bamukora bamutamabega dero batyo bagenda batagura nibevuga nibeshongora nibesima manyebye bikiri yaho umusigazi ro mushiki bakaba bahingira ko ngati no kumenya mutayo we mukaba mwereba haho biro bibiri muri kuza kubyama ubunako bwiro ko kurima kwizira hati hisho kushoma kwizira kushoma abantu barwo mwirma abantu bahweze konko bunako kaguryo mwirma ndindindi nangwa binji bakaba bajyangu bacho babici bacho babaryo munju bihangarira amahega bamuhinjiro kuzire basigaho mutabo kushanga yatamurebere we kandi akatafayo akabashwera bwo kuba kaguryo mugenzi gwabo
konka mbwenu kabiriho kushoma abantu bahweze bashoborekera umuntu yayakira icyakureba konkira akamutwara atamurebere yaba yiragura yaba yera mbona kubera bitomerana nk'uko ekiro cyo kubanza bahereze kutasya ukaba utararana baro bakaba bakutwara uwashozara uba niyo warara ebyabire bukorwayo ngweze utabimbuza akabajya mu kwiha umushusho atakubasa n'umujo atakubasa umujo nawe yabarara tokamanya yukora rumujora aramuwenga na mukabaro nawo mushija yayabararahi mukamutaribana akaba bamugandira umujo umukikazi to kumutayiseho kararana nararana nga wararana ubushure tubutamo aho byo mugenzo gwabo bishiwe to kurinda bakakumere kibakubikire hati none urakukiza ki umukazi no wawe hati none urakukiza ki bwanyuma y'ibiro birukwaho mukabaro nwe yabira ikirizo mugore kubyama n'umushija kandi akaba mukwetora mu kitanda hati mukabara akakureta warga konaba asigaye yakutembese kitanda bakushuika na n'umushija shabaru muninga batatu umushija nawe akayisha bwanyuma mbwene mwena mushanga n'umwe kubabira abantu baza kuhinjira katambuka empazi emukore kabemerezwa reba habwenki kuyabatambuka empazi izo zikazi basiriye amahano akishikayo yazo mushoyire bwe niba batanuka batana bataguruka n'umumara akakurwa umushwere n'umushija arakakutama na wagenda mwe bahukana cyo beba barindira omushirika baryiteka okukuhindiza enjemeko ibiri eyarukomyo na n'empango n'ekisi bamuhindiza enjemeko zibiri eyarukome na n'empango y'amizi yarukomene kakakarya akanyungu bakabumba kamisho kakaka bakina ubwishobona azako kokeka baka mbone yabebe nk'esabundi y'abakazi hati y'umukurano ngura za perfume zanyu zimukubaha nene yabe perfume yakwe bakamako kanyuru akaba bakiba bamucwire bishaka byabo byabanyankore abiteka abitamu byabirana ko wabaro ebimbi bakabaro ningashi baramukazi bawe babire bakora bango baje kwisha barara barunje mukashishe babihayo batekaho ati shwenka zo kuza kushagara aho ayendusha jukwasa ukora umugwari afutana kuryaho na waryaho utyushuhura chukumanyisa ki konkiwe barakaranjireho manyamko ko wabiro ko washozara kwaruka babanza bakaranga mpaka bakiza baba bariraho hatabishikibija babuzishe umushiki muntu nakaranga mu witu untunda kumkaranga yatumjende mu buzi jawa bishi babuze umuramu witu ntunda kukaranga mwenda kumkaranga tereza amarwa abishi mugenda mugure nshoga yanyu y'amarwa muteko mishoga mbaramu wanyu yicaza mu karanga kandi nabishi bazi mukaranga bashkanise bataragaza bagareta bagakoha niwo kigabono gaboha maba kaboha na mizenjo yishura ubutaka bwona bamizi nawo ngo mushisha kiba bamushikamizi gamunozi yagonda nawagoho mugore nkogo nanguze kutakuzekora musi niwo sibaho ry'uburefure mbedgobe batwaza bati waba yarikire mwena bakaba babarira bunyansinye mu byama hamwe rero barebe muko yabanagona ningananya kitanda wemebe byona wabira cyangwa tashugine akabahebwa sente z'ebinushu byo muhenjere ati abitwarira bazirebe ngakamanyisa ngo bakabafera rero babira bashugine akabahebwa zipapa ati bayabira marayi bohereze ze bikomeze muhenjere urumara wanyu akabaru marayi mwene cyo kintu kabokerinda okutanaho ne byati imyete y'irigenda Neri bakundwa aho bayebugana bacyo batandika bakore byabo nkuko Oscar Tubusimi okugibare Bushenyi district ahereze kuhinjirwa ari kutugambira kuna murebere takaganire nawe namukunda kabanza namukunda physically kuna ganire nawe ikinabe ni muteka tekamo cyo namushanjiro twaganira twikirizana
umutwaro witu abakantwaro wabo kandi kabazirebe kandi cyasimbere n'ubushyire bw'abazina babiri banjura abana b'abakundwa ubwa hati batayira bisheza na banyina zarabo batakahinjirwe naho mugisha namutwara n'abazire banje kandi namushaba naho kanyanjura abazire kandi cyakishana rizo abanje abazire konka n'abamanyabire y'abaregere gashoka Mike twakiri Mbere atwakire Michael company yahirwe umurimo wo kutemba mashita hombidiba bya mashita biri omu Kingfisher Oil Development Field hanyanje ya Albert omu district ya Chikube batantire hururiyo kwegesa empinga y'ebyokurya ebirumu ebiritsa okurabira omu kuhinga omuceeri aha mwaro gwa Buhuka umuhuriro wa Nsendyami mu bantu bakurenga 58 abakwasi bemerimo kutimba amashita mwaro gwa Buhuka omu district ya Chikube aba China National Oil Offshore Companies no Uganda bahinjira umusoro cyo kureberaho ogwo muceri ogwekike cya WDR73 oguru kumembera zobwire kandi oguru kwero mu bwire buke through the Buhuka and Kasita demonstration farms, we have introduced high-yield rice and millet varieties from China, alongside chili intercropping, piggery demonstration, and integrated training. Together, these efforts provide farmers with practical skills. Eric Jumba wa National Content na jirango kuhinga umucero gu nikija kwera abantu bari hamwaro gwa Buhuka ahari kutimbwa amashita okubahereza ibyo kuriye birume birisa no kubiho mu bworo mu bwire buke. This harvest represents more than just a success of agriculture, but it represents hope, partnerships, and progress. It demonstrates that we can achieve when private sector and the farmers and the government and the communities work together towards a common shared prosperity. And we want to say that this initiative and the many other initiatives that are undertaken to supporting the communities in which they are working. Peter Muyimbo urukuru rwo mu kitongore cy'ibyobuhinjo bujube hamwe n'amagana nagira ngo ibintu nkebi nibija kubutura amasharura no Rwanda Senjara create that environment that fosters the cooperation between China, between the Food and Agriculture Organization, between Minister of Agriculture, the central government, the local government. Do not keep you alone. Do not be selfish. There is Emmanuel Bajwaha umuhabategana sigo mu yamashita nagira ngo ntekatekeje bigwiramisho abo ko babiri nibatekereza ngo hamwaro tubarukuhinga ho bintu bekera. I appreciate them so much because after taking our land for sure they changed it like our real parents. Gasha kwambrozo nwagaba katoto tuyongerayo mugacenshire Minisitiri w'Amagara Jane Ruth Acheng ashabire abanyarwanda obutosha ogumana bacebeza amagara gabo okumanya okugemerere Achenga bira ryakuzika AIGP Charles Kataratambe omurikashari Mbarara Kuyanja y'abantu bese mu cyaro cyatanga umurusozo rubaya kashari Mbarara district okushendekerezo mugenzi Charles Kataratambi obira rya ranka ya Assistant Inspector General of Police Kandogu abire na yembera Human Rights and Legal Services on Police akuzikoku Minisitiri w'Amagara Jane Ruth Acheng ajukire mukuru w'ihanga kandi ashabira abantu kucebeza bakamanya amagara gabo icyo cyubase kubahwera okwetambira abashanga barwire kama abaherezo
out your checks. I am glad that majority of the women do, and I hope the women in this village do go for viable cancer checks. The men, I appeal to you, please go and have checks for your prostate. It is important. It is available and you can do it. Minister Ruth Acheng ashomera obutumwa bwa President Museveni bwa miliyoni 10. I did not pick the condolence message because the phone call came when I was already here. He said his contribution of 10 million shillings that I will pick and hand over to you, Tina, when you're back home. Mukuru wa polisi IGP Lois Gava n'abakuru mu government basimira omugenzi Kataratambi okukolera polisi n'omutima gumwe. Charles, from the time he was appointed Assistant Inspector General of Police for Human Rights and Legal Services, and I believe all of us know what that means. He was very connected, very confident, and had a very good grasp of the law. So the legal profession will miss him. But also he knew how to apply the law for it positively. And even for that, we salute him. When he served diligently in several capacities, including 1. Secretary in charge serious crimes at CID headquarters. 2. Officer in charge CICS from 1st August 2005. 3. In 2007, he became deputy head of Department of Media Offences. Abana b'omugenzi basimire government okufamagara gishebo akirwire. My dad was exceptionally strong. He was in pain, and I was really close with him at the time when he was in pain. 1, he never wanted to show any of us he was in pain. When His Excellency got on the phone to talk to him, he was gentle. He was calm and just asking just how are you? How is your How are your children? How is your wife? Charles Twesije Kataratambi akazarwa 1955 kandi aferira myaka 50 y'obukuru. Nde Evans Taremwa ahabwa TV West Agacencwire. Tugumizamo n'amakuru obwabeje becyamushanju barwetebekanizo kore byezo byabo ebyakamaririzo bahabwerwe okugira obwenge kandi bakamanya ebibarukwenda abeje becyamushanju nibija kutandika ebibuzo ahabiro bishatu byo kwezo kwikumi na kumwe. Ebi bigambwe nyemwe bazya mukoro go kushabira beje barwe bita preparatory school omuringoma Shema municipality. Aba hona barabwirwa kwetwaza je baba bagira mu cyumuro ngo abo kuba nibaza kumara yogire buringwa. Thank you for your hard work. Thank you for your commitment. And I am sure you have been praying. Bakuru bishobora rya bita preparatory school bahamiza bazide ngo abana babo bonane baza kubishatagura ngo abwo kuba nibebeza ruhanga. Mbwenu abana bitu binemico y'emirungi abwo kukuriro mu dini nibahereza umucaci nambwe mu bisandi twe tuba twineho service kandi neba neyebembegwa abeji banandu kubanza tubegesa kundara
kandi omukunda arahanga wano ukunda arahanga ushimire kuba nugira imico mirungi utagize imico mirungi bero ruhanga tori kumukunda abeji nabo babitegereza n'ekika cyango. But our teachers have done their part. We are confident and we have the zeal that we can achieve our goals. They have given us different advices so that we can pass, and this school has also given us sets of examinations. Gasha kwa Michael twachire omurushema. Webere Michael atwachire. Twazagaruka tumureho nitugaruka. Katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chigarama People Sacco keeps abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarukwisha kwendera ebiro 20 byokwezi ku10 omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinje omutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurichuruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all. Amazina ganja mumpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruhura district ninyozi emyenda ningora twosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone ntojezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking name marira kandi rinze rweje hariho na wifi
Wi-Fi ahabwokuba obusinge bwawe ni kikuru ahari The Arena Villas and Hotel. Twine gardens ez'omutindo. The Arena Villas and Hotel. Nohurira nkori omukabuzima. Nichangwa enyuma ya Shell Makinke. Arugudo rwa Masaka. Gamba nitwe. Ahari noti 3 10 20 35 ninga noti 2 noti 9 8 25. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. What is it? Why are you giving me this small coin? Have I not given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. I said give me my money. Give me Young my money. lady, What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho. Home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka, kamera ziri kukozesa sola, kamera z'ahanguto, obwoma bwa internet, ebyoma byo kubara sente za radio call, amasima gahameza ago mu office na hotels, obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramu zo mu maju, obwoma bw'ahanyigi obwo kuteka mechinkumu, access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe. Emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera noti 32 15 nkaga nina anana mwenda ninga not 85 ananina ananemwe not mushanju. Management, staff n'abeegi ba Bugonji College of Nursing and Midwifery eri kushangwa kyamara Rishema District abatabarusi abanyayuganda mwena aha kiro kya 3 cyo kwetegeka kwa Uganda nabamanyisa beegi abamazire senior ya 4 ya 6 kukoreje ine myanya okushoma certificate na diploma of nursing and midwifery. Abeegi nibatendekwa kurungi obu barukwerwa begesa skills lab, computer labs beino buraro burungi wabojo nabiki lecture rooms ezihamibwe kandi byo kwerinda nebyamani. Tuition fees nebasubwa kandi kwakira beja basya applications mushanje Bugonji College of Nursing and Midwifery ebirukiraho tera zuri 200 mwenda 025 Man treats but God heals. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, Channel 303 on GoTV and Channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Katinage bampakingire saa.
Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagi 5 star 3 hashi ningasho scanning kodi kudownloadinga momo app kushashuje kintu chona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Mze munagacencwire abashije mu makagabo nibashabwo kuba empaje gumire bakagaruza amakagabo ombuteka okushaboku kwakorwa Professor John Mugisha omuwezi wa mukuru wa Bishop Stewart University ubwo ari kuborora mu kanisa ya All Saints Church omurimbarara. All Saints Church Mbarara baje kuzikiro cy'abashija buri mushija wena waiko mukushabuko nuwe yabari omjenyi mukuru Abagalatiya eshura mukaga umushorongo gwa mwene nguturece kuruha umukoraje ahabwo kubona kumurika turyajesha kuturu kubatara kwamasi kandi nkabashija kweterana hamwe omukushaba no mukusima konko kucira munonga okugira ngo mushija nkomwebembezi umushija nkomutwe gweka umushija nkomwebembezi omukanisa umushija nkomwebembezi omwihanga agaruca mu mwanya gwe arece kutina tinisibwa arece kuburabura omushija aba mushija nyinshiza umuka omukushabuko abashija bashabwa okuba emyumyo omakagabo omukombekeka buri omwe ayina omwoga abashija abakazi n'abana bijukibwa emyoga yabo omukutungura eka nagira omugisha kuba ninya nabaga n'ekigamba kireke cy'abashija konka nagamba ho kutsira munonga ntunuba kuba abakazi na nabana baba takwatanisana n'omushija omushija atakubasa gukora emirimo ye ngo yagibasa abakazi nibamuremesa omukazi namuremesa n'abana nibamuremesa kandi nagaragara nagira ngo buri omwe aine omukono muhango ecyo cyari n'ecyarije kuba omukazi okwenda obusingi aine kureba ngo yabukorerera omuka tiyateganisa munonga omuka yamusasira omushija we kandi tiyamubinga muka n'abana bari benda kuja kuba basinguzi nabo bine umukono muhango muri cyo barije kuba benda kuba basinguzi bine kureba ngo kusira munonga bayerinda akwancho kibe kiteganise minyeto kandi bareba no kwa barukuza bahagenderire bakora namani okuja kufikayo omugandi omurebezi wa Western Colina ndabikiriza bongera man omukongere ntasya yamakagabo obo barukubikira nyenzya omurebezi abirari aburisa bwa St Stephen Nyakatete Church of Uganda omuri mutoma okamya baronda bina nshanj na mwenda usange satene roke chiteteje ngankadiye nisha twara kuriya kora buri umurokori osoborokerwe genda buri kimwe cyone kirobora ku bwacyo so mukanisa usome bakwegese kato ko mwego natwegesa orijemu ozo muzogerwoze kukomera ongera utemwe ibihimba orutomwe itaka rero ruhanga warete nzura okutamwe ibihimba rukwawe okurete nzura nokoha kubara mbaganda umuzire wena ari mu gihugu cya Uganda investment umuzire no kuzo mwana mutinda aha kuba
America ga UK abo kusanga linga ukasanga kwenye insurance Gideon na Benhos. Mwebare abanyamakuru bita amakuru ago ngo gatsya amuherwa gacenshire tukusima munonga yogomere nitwe Serena Nuwamanya na Lois Gava n'abanda butwakora nabo ntubendezo kurara n'ubusinje.